ijambo rimwe kuri Zelensky ndamubwira ngo cinchon cyancahe nkuko mubizi rero Zelensky akaba ari umuntu wakomeje kutubeshya cyane ibikubiri kubera ku rugamba tubwira ko ingabo ze ziri kwitwara neza. Uyu munsi rero Zelensky bikomeje kuba ibibazo muri interview yatanze ejo bundi, bigaragara ko atangiye kwemera ko kuganira n'Uburusiya bishoboka, ingabo ze zitazashobora kwigarurira ubutaka bwose nkuko bwakabaye. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Zelensky rero tugiye kuganiraho muri aka kanya mbere uko twinjira muri interview yakoze ku munsi w'ejo bundi, aho yaganiriye n'abanyamakuru igihe kirengeje isaha yose. Reka tubanze tugaruke kuri uyu vice ministre w'ingabo z'abanya-Ukraine, ni umugore. Uyu nguyu yavuze ati Robotine iri mu maboko y'ingabo za Ukraine. Byabaye Robotine maze iminsi mbibereka urugamba rwa Robotine, maze iminsi ndubereka anga kuri Waka podcast. Ni urugamba twaganiriyeho cyane, mbereka n'amavideo ndetse n'amafoto y'ibifaru bikomeje gusenywa ahangaha muri Robotine. Ikigaragara rero nuko nkuko aba banya-Ukraine babivuga, hari building babashije gufata, bavuga ko bafashe Robotine yose, ariko ni building imwe mbona bashyizeho idrapo ryabo, ariko ntaho bagaragara. Ibingibi Ukraine murabizi yakomeje kubikoresha muri iyi ntambara, aho bagira gutya bakarwanira building imwe iri mu mujyi runaka, niba ari mu nkengero zawo bakayifata, bamara kuyifata bakajya hejuru bagashyiraho idrapo, cyangwa se bashobora no kutahafata bagacengera bakagenda bagashyiraho idrapo, barangiza bagafotora. Zelensky agahita postinga kuri za Twitter ziwe na za n'inkoranyambaga ziwe zose, akavuga ati aha hantu twahafashe. Ibi rero nibyo biri kuba muri Robotine, kubera ko nyuma yuko uyu mu ministre abivuze, na ya propagandist TV y'Abafaransa ya RCI nayo ejo yiriwe iririmba intsinzi y'abanya-Ukraine muri Robotine. Ahangaha Robotine rero urebye ukuntu aba Bafaransa bavugaga ko Robotine iri inyuma y'imirongo y'Umurusiya. Twese turabizi ko Robotine ntabwo iri inyuma y'imirongo y'Umurusiya. Umunya-Ukraine ntarabasha no kugira ku mirongo ya mbere y'Abarusiya, no kuvuga ngo Robotine iri inyuma. Ahubwo ikigiye kubaho niki, turakomeza dukurikirane. Ngewe mwarabibonye ndabikurikirana kuri Telegram za hariya, mba mbona ikiri kuba umunsi ku wundi n'isaha ku yindi, ku buryo ibi bifaru by'abanya-Ukraine bikomeje gushirira muri Robotine. Ni ikintu nk'iki ngiki, kuko Abarusiya baraza bakamera nkaho bahafashe, barangiza bakagenda bakahava aribo bazi inzira nziza, ahandi hose bahashize ibisasu. Ari nabyo biri kugora abanya-Ukraine, nabo baravuga bati Abarusiya baraza bagafata ahantu, barangiza bagahita bahava, aribo bazi inzira ishobora kuhabagarura bonyine. Twe twaza no tukagwa muri za mine, kuko ntabwo tuba tuzi aho bazishize. Nibyo biri kubera ahangaha muri Robotine, ni nabyo byaberaga muri Urujanyi hariya muri za Kherson. Rero iyi ntsinzi y'abanya-Ukraine kuri Robotine barimo kuvuga ati twatoboye imirongo, twabashije gutobora, irasekeje cyane. Nkuko bigaragara rero iyi Robotine abanya-Ukraine barimo kuyivuga kubera ko bimaze iminsi bivugwa ko batarimo kurenga umutaru ku ntambara zabo barimo gukora muri contre-offensive, aho bahereye barwana muri Kherson, muri Zaporizhia, muri Bakhmut, muri Donetsk, hose nta na hamwe barabasha gutobora. Ariko nko twabibonye ubundi gahunda yabo yari iyo gutoborera ahangaha muri Zaporizhia, bakamanuka bagaca muri Melitopol, noneho bakagera ku nyanja ya Azov, bakabasha gukatamo ibice by'Abarusiya kabiri, ku buryo Abarusiya bari ku gice cya Kherson batari kuzajya babona ibikoresho, cyangwa se bagire communication n'ibindi bice byo hakurya nkuko bisanzwe. Rero niyo mpamvu aba banya-Ukraine barimo kwibeshyira ko batoboye imirongo ahangaha muri Robotine. Wakwibaza uti se Abarusiya bo ni ibigoryi? Nukuvuga ngo Abarusiya nabo muvuze muti mwatoboye ahangaha, niho bagomba gushyira imbaraga, ariko nta kintu turi kubona kiri guhinduka. Ahubwo ikiri guhinduka n'aba banya-Ukraine bari gupfa n'Abanyamerika, ni urugamba ruri gukomera. Reka mpabereke ku ikarita, nkuko mubibona ku ikarita aho ngaho ni Kupiansk. Urugamba ruri gukomera ahangaha muri Kupiansk,
kubera ko front bundi zari ziri kubera mu majyepfo kugira ngo babone aho batoborera bajya muri Melitopol bagira no kuri ahangaha ku nyanja ya Azove. So ntago bigeze bategura igisirikare cyangwa se ingabo zishobora kuzahangana n'abarusiya muri iki gice cy'amajyaruguru kigana muri Kharkiv ari naho Kupiansk iherereye. Ibyo rero biri gutuma imbaraga z'abanya-Ukraine ziba nkeya. Ejo nabonye muri Telegram abanya-Ukraine uyoboye ingabo za Ukraine ahangaha muri Kupiansk asaba kongererwa ingabo n'ibikoresho. Abanyamerika bakamubwira ko ibyo ngibyo atari byo tactique bagomba gushyiraho imbaraga ari yo gutobora ahangaha muri Zaporizhia kugira ngo bagere muri Melitopol. Ariko rero ibyo ntibizashoboka kuko nimukomeza kumwima support mu majyaruguru muzabura amajyepfo kandi nanone abarusiya bakore contre-offensive mu majyaruguru, kubera ko nkuko uyu mukomanda w'abanya-Ukraine bitangaza aravuga ko muri aka gace ka Kupiansk honyine hari ibihumbi 100 by'abasirikari b'abanya-Ukraine. Nkaba nabibutsa ko igisirikare cya Ukraine cyose cyatorejwe kujya muri contre-offensive ari ibihumbi 90 kitagera ku bihumbi 100. Ikindi wamenya nuko ni ibihumbi 90 ntago bigera ku bihumbi 100. So kuri uru rugamba rero nugukomeza tureba hagati aho ng'abanya-Ukraine bakomeje gukomeza kugaba udutero shuma twabo kuri Moscow. Nge nita ko ari udutero turi mu bujiji kubera ko nta mibare ya gisirikare cyangwa se result zo ku rugamba zigaragara zivuye kuri utwo dutero. Icyo bavuga ngo barashaka kudisturbinga psychology y'abarusiya kugira ngo bangirike mu mutwe batangire kwigaragambya kuri Putin. Icyo kintu kirimo kubananira kuko abarusiya baracyari inyuma y'igisirikare cyabo. Tugarutse rero kuri interview ya Zelensky yakoze ku munsi w'ejo ariho namubwiraga ngo ahangaha Zelensky murabizi ko mu biganiro byashize ahangaha kuri Waka Waka podcast twagiye tuganira kuri pressure irimo gushyirwa kuri Zelensky kugira ngo yemere kujya mu biganiro, kubera ko aba baterankunga biwe bamaze kubona yuko iyi ntambara ntabwo bazayishobora. Iyi ntambara ni intambara izabagora cyane kandi izanabahenda cyane, kubera ko bari bizeye ko iyi contre-offensive y'abanya-Ukraine yo muri iyi mpeshyi yo muri iyi sama, reka mbivuge gutyo ntaza kwibeshya, yashoboraga gutanga resulta ikaba itarimo gutanga resulta. Aba sponsor rero batangiye kunanirwa no gushyira pressure kuri Zelensky ngo ajye mu biganiro. Hari n'inama yabereye muri Arabia Saudite, murayibuka inama yaberaga Arabia Saudite itari irimo Uburusiya, yari irimo abanyamerika, irimo ibindi bihugu byose, ariko Uburusiya ndakekana na Ukraine ntabwo bari batumiwe muri iyi nama. Muri iyi nama rero naho byagaragaye ko abanya-Ukraine batazashobora kwigarurira uduce bambuwe bakoresheje imbaraga. Ari nawe mpamvu basabaga Ukraine kuba yakwinjira mu biganiro. Ngewe hano muri podcast narababwiraga nti Zelensky azi ubwenge yatabara igisigaye cya Ukraine. Igisigaye cya Ukraine ni iki? Ni kiriya gice basigaranye, bakemera kujya mu biganiro. Umurusiya atarigarurira za Odessa, atarigarurira za Kharkiv, kuko aho umurusiya azigarurira hose ntabwo azigera yemera gusubira inyuma, kuko ni ibintu byumvikana ko umurusiya nafata Kharkiv ni ahantu hatuwe n'abavuga ikirusiya benshi cyane, azahita hashyira ku tundi duce. Ni ibintu byumvikana cyane. Rero Zelensky bamwegereye abamuvugisha bose bakomeje kumushyira kuri pressure yo kumubwira bati ibintu ntabwo bizashoboka, jya mu biganiro. Zelensky rero yakomeje kuvuga ati nta biganiro nzigera ngirana n'Uburusiya, turashaka kwigarurira ubutaka bwacu 100%, Umurusiya agasubira iwabo. Bakamubaza bati muri Crimea hari abarusiya bahimukiye, nyuma yuko muri Crimea habaye mu Burusiya hari abarusiya bagiye bahimukira. Zelensky akavuga ati izo ni interview za kera ntabwo ari yejo bundi tutarajyamo. Icyo gihe kera Zelensky yaravugaga ati nitumara gufata Crimea abantu batari bahatuye mbere ya 2014 bazasubira iwabo, bazataha iwabo. Niko Zelensky yabivugaga, kuko we yumvaga ko bazigarurira ibice byose bambuwe bazongera bakabyisubiza. Ibyo rero byakomeje kuba ikibazo kuri uyu nguyu Zelensky.
noneho izo rero zose ni inama zagiye zituruka hirya no hino zigana kuri Zelensky zimusaba ko yajya mu biganiro kubera ko byagaragaye ko abarusiya bashobora kurwana iyi ntambara imyaka n'imyaka, ariko abaterankunga ba Ukraine ntibashobora gutera inkunga Ukraine imyaka n'imyaka. Ibyo ni ibintu bidashoboka kubera ko ubu Burusiya burusha Ukraine abaturage miliyoni 100. Nukuvuga ngo bushobora kurikrotinga abasirikare bushaka na miliyoni 5 z'abasirikare. Uburusiya bwababona ariko Ukraine ntiyababona. Bivuze ko Uburusiya bushobora kubona abasirikare bazarwana mu gihe kirekire, bashobora gukoresha mu gihe kirekire. So rero ibyo ngibyo ni itandukaniro rihari. Irindi tandukaniro rihari nuko ubu Burusiya ni igihugu gikomeye mu bya gisirikare, kihagije mu bya gisirikare, kinacuruza n'intwaro mu bindi bihugu, gifite inganda ziteye imbere mu bya gisirikare, ibintu Ukraine idafite. Ibi rero aba bantu bakomeje kubyereka Zelensky no kumwereka ko igihe yakagombye kuba yarerekanye result zo ku rugamba, akavuga ati hano naratsinze, noneho navugana n'abarusiya, biri kubura. Ahubwo ikigaragara nuko uko akomeza gucika intege, uko igisirikare cye gikomeza kujegezwa, niko ariko muri riske yo kuba ejo cyangwa ejo bundi yatakaza ibindi bice. So baraje barambwira ati Zelensky, noneho icyo usabwa ubu nonaha ni ugutabara igisigaye cya Ukraine. Ejo utazemera imishyikirano ugeze ku mupaka wa Polonye nkuko nkunda kubivuga hano. Urumva uyu munsi bari kumusaba kujya mu biganiro uyu munsi, ariko batangiye kubimusaba intambara igitangira mu 2014 niba mwibuka amasezerano ya Minsk yari arimo Angela Merkel na François Hollande, murayibuka. Rero guhera icyo gihe Zelensky yasaba intagondwa, aravuga ati ngewe nta kindi ni ukwigarura ubutaka bwose nkoresheje igisirikare, nkoresheje ingufu. Abanyaburayi bamujyina inyuma, baramufasha, bamuha ibitwaro, bamuha ibiki, kuko yabizezaga ko iyi sama azabereka result, azaberekaho ibyo bintu bigeze. Aho icyo ari kubereka uyu munsi nuko ibyo bintu byose bamuhaye uyu munsi biparitse muri exposition zi Moscow na St Petersburg. Abarusiya barimo kubimurika nk'ibitwaro basenyeye ku rugamba cyangwa bafatiye ku rugamba, cyangwa se biri week imbere y'intwaro zabo nkuko Shoigu yabivugaga, nazigereranya n'intwaro zo mu gihe cy'abasovieti. So uyu Zelensky rero ntabatindiye muri interview yakoze y'amasaha 2, ntabwo ndi buyigemo yose ngo tuvuge ibintu byose, ariko turavuga ibintu iby'ingenzi yavuze. Ngewe rero icyo ngendera mvuga ko yatangiye kwemera ko iyi Crimea cyangwa se uru rugamba rurimo kugenda rumutsinda, nuko Zelensky hanyuma noneho aremera ko ashobora kuganira kuri Crimea. Aravuga ati tuzarwana, dufata utundi duce, ariko nitugera kuri Crimea tuganire kuri stati ya Crimea. Ni nko kuvuga ngo aracyasaba amafaranga, yaracyasaba support kugira ngo akomeze arwane, akanabwira barabamufasha. Noneho Crimea ntabwo ikiri target, ahubwo Crimea dushobora kuyiganiraho n'abarusiya, tukayiha stati yayo, tukayidemilitariza, ikaba agace katarimo ibya gisirikare, ku buryo natwe twajya tuhakoresha n'abanya-Ukraine bakajya bahajya. Ndumva ibyo byaba byiza, ndumva icyo kintu twazakiganiraho. Icyo rero kiturukana n'iki? Ni pressure aba baterankunga ba Zelensky bamushyiragaho, bamusaba kujya mu biganiro, nawe akaba yakoze akantu kabereka ko nawe afite umutima wo kuba yaganira, kuko urumva nk'aka kantu yababwiye ko kudemilitariza Crimea ntigashoboka, kuko niba mubizi ahangaha Crimea ifatanye na Sevastopol nicyo ninavuga ngo ni icyambu kinini cya gisirikare cy'abarusiya. Ibyo rero bizakomeza gutuma bakomeza kumusaba kujya mu mishyikirano, nubwo bwose nawe ari kubatambika utuntu dusa n'ututumvikana. Nawe azi ko abarusiya batakwemera, abarusiya ntibakwemera kudemilitariza Crimea. Ni ibintu abarusiya badashobora kwemera, ni n'ibintu bidashoboka. So rero ni akantu Zelensky yabashyize imbere kugira ngo abereke ko yiteguye kuba yajya mu mishyikirano. Ikindi kintu cya kabiri Zelensky yavuzeho, nkumva ko atangiye kugira imyumvire y'abantu bakuru, cyangwa se atangiye kugira imyumvire atangiye kuva muri comedy, atangiye kugukanguka. Nuko muri iyo interview yaravuze ati ikindi ntabwo tuzongera kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya, tugiye no kubikura muri gahunda yacu, kubera ko abaterankunga bose badutera inkunga, abantu bose badufasha, baduha ibya gisirikare, baduha intwaro, baduha amafaranga, baduha imiti, baduha iki, batubwira ko gasopo
umurongo utukura ni ukwinjira ku butaka bw'Uburusiya. Zelensky akavuga ati rero aho kugira ngo tuzajye ku butaka bw'Uburusiya, icyagaragaye ko nuko nitujya ku butaka bw'Uburusiya tuzisanga turi twenyine. Rero kugira ngo twisange turi twenyine mu Burusiya, iyo tageti tugiye kuyivanaho. Intwaro bari kuduha uyu munsi ni izo kudufasha kwirinda no kugarura uduce twambuwe n'Uburusiya. Aho ngaho rero ukaba wavuga uti icyo ngicyo niba ucyumva ushobora kumva n'ibindi bintu byose biri inyuma, n'ibindi bintu byose bigutegereje, kubera ko uyu Zelensky kuba atangiye kuba agaragaza yashyize baro hasi ni ukubera iki? Ni ukubera pressure iri kuva mu Abanyamerika vuba bagiye kujya mu matora. Uyu Zelensky ntabwo abizi ngo ninde uzatsinda amatora yo muri Amerika, kandi umuntu uzatsinda amatora ni ukuvuga ngo aya matora yo muri Amerika Biden afite amahirwe make yo kuyatsinda kubera ubutegetsi bwiwe, ibintu byinshi bagiyemo, ari intambara ya Ukraine batari gutsinda, ari ibindi bintu byinshi by'ubukungu biri kubera muri Amerika, inflation, ibintu byinshi. Rero biraha amahirwe aba Republican yo kuzatsinda mu matora ataha. Ibi ngibi rero bikaba ari ikibazo gikomeye kuri Zelensky, ari nayo mpamvu yatangiye kwerekana aba Republican ko nawe yifuza kuba yaganira. Hari utuntu yifuza kuba yareka, ariko si utwo tuntu urifuza kuba watureka, uradufite byibura. Rero kuvuga ngo ikintu kigiye kubaho nuko uko Zelensky yinyuza hirya kuba yemera ko ashobora kuganira kuri stati ya Crimea, ejo niba mwaka Odessa azemera kuba yaganira kuri stati ya Donbass, azemera kuganira kuri stati ya Kherson, azemera kuganira kuri stati ya Zaporizhia, niba mwaka Kharkiv uzemera kuganira kuri Donbass yose. So rero niyo numva ko wakagombye kumvira ababosi bawe ugatabara igisigaye cya Ukraine, ugatabara ubuzima bw'abanya-Ukraine bakomeje kurundwa ku rugamba kandi nta bikoresho bihagije byo gutsinda iyi ntambara. N'abagufasha n'abagira gute bose babuze uburyo babikubwira ko iyi ntambara utayitsinda. Ariko ikigaragara, niba wemera ibyo ngibyo bibiri maze kuvugaho, ukaba wemera ko ushobora kuganira kuri stati ya Crimea, ukaba wemera ko utazongera gutekereza kugaba ibitero ku Burusiya, ibyo ngibyo nibikwereka ko n'ababosi bawe batinya Uburusiya. Wakagombye kubitekereza inshuro ebyiri, none ukicara ukavuga uti igihe kirageze ko noneho ntabara ubuzima bw'abanya-Ukraine, ntabara ubuzima bw'abanya-Ukraine, nkajya mu biganiro nkaganira, kubera ko narashutswe. Abantu banyijeje ko nshobora gutsinda iyi ntambara, bashobora kumpa ibikoresho byo gutsinda iyi ntambara, ariko ikigaragara nuko ibyo bintu bidashoboka. Rero ibi nibyo twaganiragaho bijyanye n'ibyo Zelensky yatangaje muri iyi interview yiwe. Ikindi twavuga ku biri kubera muri iyi ntambara yo mu Burusiya n'ahandi nuko Yevgeny Prigozhin byamaze kwemezwa, biri official yuko Yevgeny Prigozhin yitabye Imana. Akaba niba ari kwitaba Imana, Yevgeny Prigozhin yapfiriye mu mpanuka y'indege yabereye ahangaha muri St Petersburg. Ibingibi bikaba byemejwe na leta y'Uburusiya, bikaba byabaye official. Yevgeny Prigozhin n'umugaba mukuru wa Wagner Group bita Utkin, abo bose babashije gupfira muri iyi mpanuka y'indege. Ibigiye gukurikiraho ni ibiki? Turategereje turebe ninde muntu ugiye kuza kuyobora Wagner Group, ninde muntu ugiye gusimbura. Igiye gukurikiraho niki? Gahunda ya Wagner ni yiheze, tuzongera kuyibona muri Ukraine? Ibyo byose ni ugutegereza tukareba. Ikindi wamenya kuri uru rupfu rwa Yevgeny Prigozhin nuko murabizi ko bavugaga ko indege ishobora kuba yararashwe misile, icyo ngicyo rero abari mu iperereza babashije kugikuramo. Biragaragara ko nta misile yarashe iyi ndege, ahubwo biravugwa ko hashobora kuba harimo umuzigo urimo umuzigo uteze. Ibi ngibi rero ngo abantu ba hafi ba Yevgeny Prigozhin bakaba barakomeje kumuburira, bamubwira ko ashobora kuzategwa igisasu, cyangwa se ashobora kuzicwa, ko hari abantu benshi bashaka kuzamwica. Ibi ngibi ngo na Yevgeny na Vladimir Putin akaba yarabimuburiye mbere y'urupfu rwiwe, mbere yuko aza muri Afrika. Biravugwa ko Vladimir Putin
ashobora kuba yaramutumye akamubwira ko agomba kwitwararika ko hari abantu benshi cyangwa se n'uburengerazuba bw'isi bose bifuza urupfu rw'uyu mugabo. Nugukomeza tugategereza, ntago tubizi ngo ni ibiki, ntituzizi game zo mu Burusiya, ntago tubizi ngo ni ibiki. Gusa Yevgeny Prigozhin yavuye mu gakino, ubu dutegereje kumenya ngo ninde uzamusimbura, ninde uri buze gufatanya n'abanyaniger muri iyi ntambara. Mbona abafaransa bakazemo, tugiye kubibona mu kiganiro gikurikira. Nkaba mbashimira cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, ntimujye kure, mbasaba ko mwakomeza mugakora ama like, mugasharinga, mugasubscribinga, ibyo bintu byose mukabikora kugira ngo iyi podcast itere imbere. Ibyo dushaka kuzajya dukora tujye tubikora neza nkuko twabyiyemeje. Message zanyu ndaza kuzisoma mu kiganiro kiri buze gukurikira. Amahoro kuri mwese.